So yo, what's up mga idol? Kailan yun man na ditano din beda ka nagyang beda ka. Wow. Takatawan no. Ino pigira aplan na nakaswata. Ay pumbalis na kana pumbeda kong uska. Tuno to isabot. Ay Tagalogin na nilalangka kita. I will jackfruit you. So marano nagrabi kung madakali basa, madakali term. Awan na pagsa term ay yung top lambitin na. Pranagin na badak ngus. Uy na demian ka kanuna piya kam sana da kamanig sa English uben na kita pranag niya suwat na bapiraw I will jackfruit you. Kanya kabe pa niya badak punta liya muna. Kasapuan. Wow. Grabe, no? Yang mix so tira na watery. Wow. With sweet and sour. Thank you sa nagbigay sa kanya badak. Langka in Tagalog, in English, jackfruit. Special like yun na kung panaikwanan na panahon mo na yung mga apon. Wow. Kami ako mas yung mga Amerikano. Badagad na eh. Kaya di kanta no rum. Oh. Suruh ni mother lagi nga ya dia kaning badar. Aduh. Tam-tam. فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. So yo, what's up mga idol? Sa kayak mata starting kahapon na tiyag bulan na din mapi ya sakit tahun natin hindi ko pa ginawa grabe so lumasa so sakit lawas ugi po nga makapanug at bagan na kaya panugan na ang bedak.